Hello hi pump house ani a Aizol tom tu ti pump na to Intech pump house ani chu tui dong khap mai a kho hi lang te na a chak via an ti a tui dan ten khap mai hi kan tui pump ei tur chu ni hmela tina tin tak khi phi phang mo a tui khop mai thì chỗ này thì EOT này servicing te thì khô là cái servicing ngay te lâu chỉ là cái tiền đi của thì sản phẩm crane sản phẩm phần ngay là vin hiện mai hiện in điều cái này ta thì hiện khai mà cho hết cái này hiện thì opening hiện đâu cả xiên opening hiện đâu à hiện chắc te alo lu don ta tại hiện chắc cái là mấy don ta thì chú khi mình là thọ chuan này pump vertical pump kia zong hiện sụt zong in pump pipe akal sa chu chuan zong hiện sau zong in pump sau ta cái tại hiện outlet to ma ini 400 Indonesia Tuayan pemhalusan pentang cuma cuanin kada kita apa yang dia dah tu heng khô heng hồ giống rộng tê heng hồ giống rộng tê với những chiếc giống rộng tê đó electronic computerized tất cả những là computer cũng simple control and so on super chuan in emergency in case of emergency manual han che tu heng hồ tê cái này Понятно? Сказал. Компьютер как контроль. Hello. उधर में ना आईपीएस में ना पूरा बिल्डिंग कंपाउंड स्टॉक कर रखा है ना पूरा ओपन करके रखो पूरा itu ini pakat athat lo hu nam han turing speed an bon ini chuan ki nei na kan man turing ya chuan ki aro thalo ni chuan la ni tang be ni ke chuan current power supply of the energy na
hei hi blower ani air blower heta tang hian heta hian tala hei hi sota blower te kan khan air ham ta a chuan tala ya pi om ha up thim ta chuan he filter om ta se ha dan pi pi en dan kan itu dia tak betul ni ya, sebab kita tak lihat sensor tak. First see Ai zo chụp được pump. Aizol trong tu tu Pui khóc mà hay Kan kal kual suak ra sim si mga Sao thế mày à Pui tiếng khóc anh chỉ mắng thì làm hả Pui tiếng tak ani Tung tong nam in chiat tham to ni ha so por don ta ni ta hian tui kha kwan por don ta ni So this mineral what you are making don't open it full don't open it full yeah don't open it full After the chemical is added, it has to be mixed. turn on After they are mixed completely, it has to go at least 60 size for a certain period of time. From here, it goes to the static properly. Regulated automatically or Yeah, this is regulated. This is as per design. The motor has been regulated as per design. So there is a fixed up here. During the lean period, when the water will get stuck, it will not come from here. It will come down. We are going to bypass it. Okay, so this is regular. This will not be required. Gets filtered, so the little water will flow under this media in both of them. Mostly for the loss of head and the rate of flow to monitor. Then when you let water, the water comes from below and the dirt will be accumulating in this gutter filter and it will be flow. blower in halo kem sok
They go this side. Cái bọn phải rút trọ farewell của bằng của sang quốc này của họ để transformer bật thunให้จากพิตาไอ้เหี้ยมากองปัลพวกปัลออมเทคนอยู่แบงก์ตัวอันนี้คนนั้นเสียสิ่งที่คุณบ้านเนี่ยก็ Depend on him. Okay, but the lower leaves have already dried or something. Huh? Don't let it die. We'll look after it with manure. Take the love and care. Yes, definitely. Bulte kha Túi đủ đầu tủ. Should I put some water? Yes. Yes, sir? Yes. Take this photo also. Oh, he's not taking. He's standing behind this thing. Thank you. Anong sim-sim ang